Beli singkat sebet ya dia stunadi ngalahin beli lakar mengikhlaskan kepergian adik. Hane jani beli berusaha melupakan kenangan terindah di saat Adi menjanji lakar setia ngabe tresna. Adi tega ninggalin beli di saat Adi kenal anakmu anine mapan. Beli mula anak tiwas lu beli tua kulidaki gaji beli sing cukup buat Adi. Beli ne jani lakar berusaha ngengsap ang Adi. Ya dia stun beli sakit hati uliana di ngalahin beli. Gaji beli sing cukup